Nakitak idakit kita ang nakadyan kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan amay panakal akakuyog amag na iti parke? Wano, anyaman na pagpasyaran. Nga uray ado ti kwartana? Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na, mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo latati agsisinarak dito eh. Mabalin latati happy. No arman nakmat dayjay abak nang, patulak tapno agbiagak mat akas doon niya. Kastilaangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umot jagayam mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan, mama. Siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamotan iti anak, iho. Umapal kayo kadi ama addaan mat iti apo ko, mama? Kasano, asinod to ti mangtawid kadag iti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, ngamawan mangtawid. Adun ti inarom ko. Ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa iti balay mo. Ala, bayan nyo. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kunto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka mo, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti baknang abaro ang nakaparking iti asidag ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam pagawaan tapno iti asidag na matipagtugawam. Papansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumutan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakkan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaad. Hay, mabalin ka di ti makilamisaan kan ka? Sana ka di makadisturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman nak. Ada ka di or-uraya makadate mo? Awan ka date ko, tawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di or-urayam akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti madaydayaw anagan mo. Mabalin latamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Itamampay ang naragsak ka, bro. Dan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Ang balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpayso. Diyak na damag no balasang pay. Angam, idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro. Barang maddaan kamutan iti kasimpungalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon ka no ama panijay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapanijay.
Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nani. Ibagamon ta magagaran kamin. Ngarot Dandani kon maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Ha? Kuidaw day jay alalaki. Addan pagkaliyak, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglaylo akan ko na. Tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harot ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di ti mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisaan anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kasta. Adamay sa apotaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, way, naggasang pat gayam. Hay, Kinan mo ka di kat saan mo matakaya pinagasang. kapilitan, tapno sa anak ama booking, asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare kaya nabanog kan mabisin. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastuyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanya. Nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita. Dagiti laeng na ilista di ta tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan ma'am, ngam awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya timangtad saan kan agumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkunang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't day jaya bakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay wallet nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay, At iti wallet mo, nana. Nakita ka natin nagmo itay dya si Dag. ay naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. ay kaasi kamot. Ay ada kwartak dito eh. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyamanak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Ited ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyamanak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itedyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman akmatkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilati isak man no bagay kayo matlaang iho. Padasak nga awisin, mama. Kita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matlaang a pokpok day ta babae? Ni mama amat. Apay ko maapokpok. Awan tanabiit kayo pala ang nagamam mo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho,
Ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo. Imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrak ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumuratak nga rod kan kwa na inton bigan. Ay, wan no siyakla ko mati inawis na, mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamangan no inton nakastrak ka, kat di mon amuno sa dino ti rumwaram. Anya? Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Amangan no sa bali aruangan ti umunogam no kwa. Demon ang mo ti rumwaram. Hoy, saan mo't siguro? Nalabas kayo, mat. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw. Aday tsura na, ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, numan pa'y nadalos. Nakitak mananday ta ang babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta kadagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsipdot. Nalabit akas ta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas na, no kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta at tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awisag kano iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan minto dayta bro, saan ko pa nga inyawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartarigagayan mi ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti mansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa apagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress, kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak, bro. Anak, ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Adaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae? Ha? Di na matakayat. Ano? Siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangag pa iso? Kasano no di na kayat ti kayan-ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga may ti kababalin ni madam. Oh, basta isangpot ko ni Joyce. Makaamuditan no anya ti sumaro no ang mapasamak. Wan matkit di sir. Ngam ti dakas na, no di na kursunada ti kaayan-ayat mo. Ay dakasan. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon mi. Mano ka di at tao ti kabalay mo iti mansyon nyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice stricto na. Iso abagayam laan. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo ako man ikan kano. No adaman maibaga na adi mo kayat. Ikagumaag, love. Saan ko kung mga aramidan da ito? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalab. Sapay ko ma. Tamanayon anaragsak na adwa. Mangnamnama ka, love. Nasingbutat, iso nga awan pagdanagam kanya.
Mapan kami kanu iti mansion inton malam. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam no awanton ni Oliver, pagsasawak. Nasingpet to nga tatiin na ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanyak? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanyak? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si kati manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglado dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang itay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Pihiman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasamak iti aglawlaw na. Nalaing a negosyante, ngam nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas kasanon. Ni Joyce, mama. Kaayat-ayat ko. Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adabasit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owen, ma'am. Mama. Agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan ditoy? Sige. Paliiwag man daytoy a babae. Sige. Tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce? Intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garangganjang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anya ti aramiden dagiti dua iti silid. Apay ang nagbayag da itchay. Tsaka mo ma'am. Ay, ingka kita ano anya ti aramiden da. Mabainak, ma'am. Da kayon at imapanmang tuktok. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin amaamuan, ma'am. Iso akas jay timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garangganjang at talaga. Sino ti garangganjang, ma'am? Siya ka de. Ay, jakamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman ditoy. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka diti mangilutaw. Ay, sinalbakit di. Panawan ka man laangan. Papanawan na kataglutluto Kasanungay to'y ilutlutaw. Sapay ko, ma. Tamay ka nakiti ado nga anak, love. Anak? Ay, jak pa'y nakasagana nga agsikog. Apay nga roda nagmayat ka. Saan aga po takasta? Kat kayat kon ti agsikog. Agkalaysatan to. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Well, ngam saan pa'y nga itang kaputas sa anak kasagana? Okay. Masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to dayta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako daytoy. Ala, tailakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garangganjang.
Napanan na ka di. Asino agarang ganjang, ma'am. Asino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am. Ay, talaga bastos na dya garangganjang. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y dya aso, tagtaol. Tumalang kyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Dinaam mo ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad dayjay agarangganjang. Inawagan na kami, mat gayang. Ada ka din nadawat mo akwarta ka ni love mo. Oy, saan ko alam dayjay? Ngam, adan alak akwentas na. Inlakok iji pawn shop. Iso nga ado ita ti kwarta. Wow! Ada kumamit masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, tapno makabiro ka. No, at dalakit di makita. Aramidam mo ti inaramid ni Joyce. When tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy-happy. Alang arodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado. Siya kun ti agorder. Total, si kamo ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta, aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay laang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo'tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umin-inom. Ado mo ti arak dito ya? Anya dito'y mansyon? Ay, panagkitak dita babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apaya di mo damagan ni Esther. Oh, tinasaya at kat kasaritak, mama. Sa dino ka di tayo na? Saan pa'y asimbangpet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tatiam muna kat awan kapay. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka di naggapuam no pumanaw ka. Ha? Bastos ka agarangganjang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na? Asino kuman ti maikari? Ha? Ti pada na alaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si kaabastos! Pumanawak, no nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet akija bala idi kalman. Awan pa'y ni Joyce. Idi sumangpet nabartak. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Oh, amon bro. Adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid tayan ko. Gapo ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya timbaga na, bro? Oh, nainsulto ak iti imbaga na, bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil tati nakadismayak, bro. Dahil pa iti may sa, bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak.
Napintas day ta babae. Ngam lang nga na tinapanglaw. Tinasayaat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman nakmanan, sir. Saan ako na bumalasiw? Adapay gayang papanak. Sige. Pimanawan. Apay akas la nakitkitak daya babae. Diyak laang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasing singpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silad ko. Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan ta. Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti silad ko. At dajay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar tumalangkyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak mat. Kasangsangput yaw, rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayam kong akin kukuha iti pawn shop. At dainak damagan. Punsya. Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apa yan bro? Saan mo't ang mailadawan tarupam? Ada mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayam tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay iti alahas. Anya? Apay nga dayjay. Kinita mi ti CCTV. Ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akas to'y matgayam. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat nakan ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat ngam iso. Nasaya at taddakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kan ti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti ina? Nangag ko ti imbagbagam kini mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kuko ay ti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita da ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Pumanaw ka no di mo kaya't amang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Isang mabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! Itaaklang anang isang patiti babae. Ngam saan anapod no. Sayang ti arapaap tama at daan iti maladagan iti mansyon, iho. Hanggang ado pa iti babae dita. Makasara kakto nga ta itinapod no mama. Saan nga ta akwartak laang ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam? Papanawam to na. No papanawag, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton. Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubin. Sayang ti impay ko apanagayat kini Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado di ta ti babae kunak manan, iho.
Nula ka tagbirok ka. Impa may samtumot nga minti negosyo. Anya tinapasamak. Api-api mano kay J Mansion, friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Ha, salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak na di sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasing ko. Uray ta napintas mo na Erma. Di isumatan di agpapansin. Anya, siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng tiloko. Kaya't ko, nalakit ta kayat na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Ije mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Si Ribam, tapno matagi ko ang ti kinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Noyawid nak iti mansyon. Saan ko atakawan? Tapno din nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Si Ribam, tapno matagi ko ang ti kinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Idi pa'y ubing tayo. Tanda tayo, di ka na yun nga kukuyog. O si Kem, ikagumaan karod agayumaan tilaad apak na. O, sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga tati lugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa, Jerwan. Apay ka di ti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao kat addal hangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Ang sayang laeng. Tamay samot nga squatter. Ang popular ti rupa na kanyak. Ang mga nuadda kaing ingas na nakitkitam. Kasta nga ta? Pasaray makita kat. Laglagi pag nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin samot daytan, bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kauman. Tilaad abara. Makumikom amang kitkita iti wallet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parak man. Anay ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulag iti wallet ko. Ani, ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan dita asidag a restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako, nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Jakmat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Ang mga no adala dita. Sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mo't makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi ti asidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Aday jay dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Agabrod ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo?
Siyak ni Erna. Ada ka di mo trabaho, iti asidang? At da opisina kiti may kadwa apasdak. Papaabangak mo at day ta apasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsorte mo tan ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Oh, iti day nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali mo tirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yo kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaang kiloko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumarunong adang mo. Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong akin kukwa apagparangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang. Tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka. Ay, kapilitan na kasta ti aramida. Ingka nga rodan iti pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanan dito tindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y matnana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Addaak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi, nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo apagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwartak. Nagsingpet ka, nana. Sapay ko ma, taumadupay tikaskan kakasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kak matlang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybay at tigayim ko, Diyos ko. Ada sidiran na dayto yakapilya. Dito yak pa'y ngagyan. Inaktumanan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno ada igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka di, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang iti pagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwesto. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita ti gatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat kat ti katulong kan ti driver yun. Agpaiso tay ko na mga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman law. Taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamaran mo? Kanayon kamin amapanmangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di.
agpakiputak mo't tapno saan amakadlaw. No awisan na kaamapan iji mansyon. Saan kan nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka na saya at ijay bakat. Dayta ti aramida, friend, tapno agbayagak iti mansyon. Inton kuan, kukwak tumat ti mansyon, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo mutan nga agdate iti kunkunam nga Erma, bro. Kaya't ni mga isangpet ko iya mansyon, takilatisan na kano bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama bro. Mayati pa ng isangpet ko, sakbay ngagkalay sa kami. Naduktalan na, ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen, no napudnukan ka ti babae. Sapay ko ma, tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaan ti almanan na? Ang kasanon, nukas matlaan ka ni Diyos ni Erma, bro. Maipayan naklakid di iti anak bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo, nga agtawid, iti mapanawam. Mama, ato ni Irma, insangpet ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Ken anya mo ti trabaho. Aday di sabali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamot iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka ka din dito yung mansyon. Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon, ti kayat ko asawan. Owan mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makitak ita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho ken kuana. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko ken kuana day jay nga Erma no rumwar. Tapno maamuak no nasaya at matlaang a babae wenno saan. May mayat ano saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mo't day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adamang sipsipot ken kuana. O sige, at makipagkita ak iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga Erma, surutan na iti nalimad. Danggan na, no anyaman ti saritaan da iti kadwa na itiruar. Rimwar ni Oliver, kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano, rumwar ka met. Mabalin ka diti rumwar, ma'am? Oh, mabalin. Saan ka met abalod dito'y, no dikat, sangaili ka. Agyaman na, ma'am. Rumwarak tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigak. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adaka kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamos anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kang kuana? Sa anak pa'y adimawat, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pastok iti mall. Namati mat ti bakit nga inana. Nalakamat gayam nga yalis ti alipuspos dagiti nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukwala ang tigayim tayo.
Basit langan akan nito ti Orion. No ibaga nang agkalay sa kami. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kuneng. Lala ingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradok akit dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kayat tagsikong. Day takit agkikyad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amom ka di a pinasurot ko iti detective ni Erma idirimwar. Anya? Taapay, mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamo, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amoda kin ni Joyce. Wen, pudno dayta, kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki Naaramid yun dayta, mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat denggam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, denggam. Dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho, kasano pa'y titarigagay ta itama at daan iti ubing ijay mansyon? Oh, sinalbag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Paggunayak ti kwartak. Maikontra ka dagijay ababay. Iho, kasano pa'y itatitarigagay tama at daan iti ubing ijay mansyon? Sinalbag kit di dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagijay ababay ti biyag ko? Kwartak laeng ti al-almananda. Ngam kayat ko amaddaan iti apu ko, tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maaddaan iti anak. Ngam, diyak kayat ti saan mo aputot, iho? Diyak kayat nga agampun ka? Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaddaan iti putot? No kaguram moten dagiti babae ako nam? Aramatak ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua. Takayat da ka pa'y alukwen. Wah, diyak kayat apanunutan dagijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapaapyo kan ni tita? Amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka mawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ta? Ta saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito ilang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maaddaan na kiti anak. Magagara na ka mga mo. Noan yaman day ta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidang. Kanya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Ah? Ano ti kayat mo asawan? Didak pagbalinan na kunang akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kung ti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo agpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo.
Saan apod no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak ta da ebidensya nga igam ko kontra ka na kayo. Mabalin kayo akaswan. Diyak la kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan serbiyo! Dito iti nakakita akidi, iti babae nga squatter. Sapay ko matagmay at iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadik ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh. Ha? Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayaan. Bumabaak takasaritak. Ada ita. Miss? Mabalin ka di makasarita ka. Siya ka di ti kasasauyo, sir. Awan mat kaduam dito eh. Tapno adda ko masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo no mabalin na kakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kaya't mo asawan. Agin na rasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Angam, mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay ta nga agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak nga min maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maaddaan iti anak. Ay, dayta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila'y bagbagana. Uwansa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukwan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ababai. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka dito ibagam, sir. Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko, ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada kasukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya ko maday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam? Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iya mansyon ko. Aagyanak iti mansyon mo? Huwin. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namutan kayat dagiti babae. Ha? Mabalin ayamot ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan ang mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko ang matukod a panunutan, Esther.
Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon, no manugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat dayta nga imbaga mo no saan? Pangaasim, uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpakpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige, agsubli aktumanan. Sublian nakto ditoy, sir? Uwin, kat sapay ko matapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita ak mantilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kang? Nasayat mat nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak namin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak ka no iti 2 milyon. Tapno agsikugak. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay nasakla ko man ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iawid ka iya mansyon. Ha? Di nakto ka di ranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. Nukas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid di ti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Uwan sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga imparamidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpet ka dito, iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan ba nyo dita? Ken kompleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag ti linaon ti cabinet, sir? Kukwam amin dagita. O ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tokador. O sige, panawan ka pa Oo na yan. Naglawak kan nagpuskol ti kutsyon. Kita agman timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Kan babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam di dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga rod ang nagisangpet ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya? Kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa. Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas ta ti ina ti apukok. Kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid. No ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglawlaang.
Kidawag asaan nyo ko maapapanawan, Mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw ken kuana. Pangaasim, Mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka di tinapasamak gayam. Apay ading nakasinoko ni Oliver ako na. Mas daawak ta iti awagak. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay sus, ay delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo no pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron nagsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa rimor ni Doris si Jay Kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay. Adda manen babaeng ainsang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jay Silid? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan dayjay adong ret. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan tanga ubing. Oh, sige madlaangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Day ta titulagan mi, Mama. Rumwar ka kano dita silid, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ninamnamad ay to'y. Sikat ipinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpet ka di ti amom, Nana? Nasingpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Nasingpot ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray dan. Sige, Nana. Ha? Dayta ka ditay insampot mo a babae, Oliver? Ha? Naglapsat mo din. Idi nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta a babae. Damdamagak no iso daytan, di insangpot mo itay. Mama, ada ka di pa'y sabali? Good evening, Ma'am, Sir. Napintas ka mo't kayam. Ay, thank you, Ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo analaing kagayam amang rabak. Sana ka mang rabrabak, Ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, Mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silidda. Apay adi kamot umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, Nana. Angam saan kamot katulong balasang ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Isung adda ka dito'y mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, Nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan.
Ang umbilibakan ka. Napaisem mo ni ma'am. Katno ka na ayon a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una, hinday ta Biyernes Santo, nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayatak. Anya? Mama, maragsakan tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen nga rod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam. Mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amon, mama? Idida mo, di na kayat ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpakpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti may sabak nang. Adda na sing patamarigrigat, edinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay, sa bagay, pudno day ta imbagam. Adda dua nga insangpet mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, mama. Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan ko na, mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanahayon ka masapa nga agawid, ah. At dan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro. Ah? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amaamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At adda amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manan sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manan lukwan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay nga aglinlinis ka dito, hardin. Kasano no madangran ti anak ko? Narigat mat, no awan ti ehersisyok, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise, no babae, no lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga modoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Ala, in ka nga rodan agsukat, tamapanta iti doktor. Aguray ka man, sir. At damalasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris, sika nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Ala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak ditoy. Ay, sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga numay kagis ka. Madisgrasya kayo, iti anak ko. Wow! Triplets ka no, ti anak ko. Agyaman at unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apayakas lasaan ka naragsak. Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga, Ruden. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Nay, apay analiday kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko, mat? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di at inangdanan na kaamang isikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana.
Anak ta, kunana kumaa, ta anak mimat adwa. Ha? Ay, day tati saan ko nga mo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Ha? Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther. Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan. Anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kasi ina. Kaya't nasawan. Asaan laeng akorta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak tipod no, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinta. Ha? Anya ti kayat yu asawan? Iti damo apa nagkita me. Natinag ko ti kwarta apag grocery kan pakichindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amamuan, no asino dagiti dadakkel mo. Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Ha? Agmay-may saka? Kat awan ti umno apagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, huston. Di ka kumagsangit. Ladingit. No naipalagip ko kan katinalidam anapalawas mo. Tinasaya at lipati mo ti amin. Nagpidpidot ak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, huston. Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan ka mapanidya opisinak? Imbilin ko iti gayam ko. Ada ka din napatag nga ramidam, sir? Mapantamanin iti doktor. Masapul anasalun at kayo iti anak ta. Nadagsenda. Agasam tataluda. Uray tabagbagay mo mateksikog. Ada ka di bagay asikog, sir? Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray tanapintas kalata. No addatay di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amuyo, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadama ngayon kasar na. Naragsak damot, idi nakita kida.
Sa anak ang nagpadlaw, tamang ano ang muna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idinaduktalan dati pa nagpampamarang ko. Uray siya nga, Rod. Naduktalan na adagos, ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taadan masigog akadwana. Dayjay ababa iti nagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itabalasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mabalasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar, iso nga awan ti umay agaram kanyak dito'y mansyon. Iso abim makbakit akon. Rumwar kamat ngamin anana, tapno at dagaram kan ka. Ay na, unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man, itibak ng alakay. Anya? Amuyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga uray jak pa'y ina nakita. Ay katun abalasan ko. Agasumot nga'y tatriple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay siya nga ama, bro. Anya? Ulitam man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito eh. Kanamom, ikarkararag ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpas ngay ni Doris. Anya? Nasalon at damin. Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimwar iti ultrasound. Sa bali a klase day taarabak mo Di nakman pagbabartakan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni Ma'am inton umay alawas. Masapul nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatila ang asideg nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasan ko. Umutangak pay man iti kwartam, tainak gumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laeng mahet, nana. Nasao kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangen. Ibagam na niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbagak ni mama? Sorpresak ngamin ken kwa na. Okay, matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena. Oh, di mo ka di kayat ti agbalin arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin. Ngam, adda pumudno at agtagainap kunamsa. Siguro. Ngam man-mano. Happy birthday, ma'am. Adto'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka di daytoy? Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nakalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo.
Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ninamnama amay sa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh, Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangin ti paintings? Adda talentom. itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ninamnama amay sa analaing a pintor. Kita man, Mama? Ah, Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangin ti paintings? Adda talentom. agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito salas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, Mama. Kaslapud no aray na. Ay na naglaing kamutan anang ipinta iti portrait ni ma'am. Uray ka di si kakat magustuhan mo ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasang ko. Asino nga iti saan amang raum iti day takapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangababakak mat, kan ada premyo. Ay na mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangarapaap ko, nana. Ngam awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti maysa pintor. Masiguradok atulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Hindi nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka mat no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti panagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigatin. Kasta ka di. Saan atila madlaw mo? Bro, mabalin ka di amaamuan. No apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Naragsakak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo mat ti tiyan mo. Sabali ti jar mo. Nagsakit ti tiyan ko, nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, nana. Wen siguro takabulanak kita. Ay, mabit lang ang araw tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun ti tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jakam mo, ma'am. Jak pa'y mo't napadasan tinaganak. Awagang adagos ni Oliver. Masama nakaduami ang mapanig sa ospital. Ay, uwan, madam. Awaga ko. Hello, Manang Esther. Apay nga mawag ka. Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir, agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo ka no iti ospital. Ha? Sige, umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito eh. Inakod. Apay nga ta? Kasla na uraman tigayim ko. Oo, nayan. Nene. Apay, nagsubli ka mat. Nabatik ti tulbak ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Ayan dan. Sunsamat ka nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun, gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga ta, tinapasamak. Mapantayo ka din? Kabalam ka di pa'y, Doris? Nagsakit. Diyak makapag na. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Tayabak ti driver ni mama.
Densyo! Umay ka dito eh! Darasam! Anya ka di pa'y ti alaan tayo nga ipanidya ospital. Saan ko nga amo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakarga amin iti dakkel abag iti kwartok nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin ng balasang ko. Wen ma'am, iso nga min timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko, jak samat makalasat an Oliver. Anay. Ano san, Doris? Kabailam dayta. Agkararag kalaan. Di nakabaybay anti apo. Saan pa'y kano amabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay, nagsakit. Kumpet kalaan ka dagiti ima. Ibagam no niya ti aramidak. Tapno matulungan ka itinasakit mo. Haprusam ti likod ko. Barang maapap ti utot na marikrik na. Oo, sige, Doris. Aprusak ti likodam. Di bagam iti doktor arumuarsan. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka ding agtugaw kapay. Itay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Agner-nervyosak namin, mama. Madanagan ang kunay. Apeng amin anagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito unag. Mabalin la kung mati sumrek dito unag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo numalasata mo no saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag matan. Nay, adda kayo pa'y maglagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami kadipay dito nga agururay no nakaanakan. Ayun gayam anya. Ay, inak man ijay chapel tay nakagkararag, ma'am. Ay, uwan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y ngaron, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Talaga ka di akastoy kabayag. ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaang. Abdaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyamanak iti aputa na kalasa takpay. Amom ka di. Idirimwaran dagiti anak ta. Ngagsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak ta ijay. When Oliver, naglulumpo da. Agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Napalalo ti danag ko itay. Kunaknoan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatadata yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbang laan. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ama kapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mo titangdan na. Kat makaamun tumutan, itibiyag na. Pangrugyan na, ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay, anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan.
alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya? Ang nagpinirmaan taday ta saan ka di? Kidawag ko ma. Nga oray jakon alaan ti 2 milyon. Syaklaangan tiyaya. Kadagiti anak ta. Ha? Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Syaklaangan tiyaya na. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Ha? Anya ti kayat na asawan? Ibabawi na ti tulagan? Ay, isa na mabalin. Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta? Dagiti anak na tinapatag? Kasta nga rod, mama. Kayat yu ka di mat. Ay, sabagay. May mayat matlaang no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaam ang matangdanan. Mga alaklata iti nurse akatulong na, mama. Rumbang laang iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho. Nataltalgad matlaang dagiti ubing. No adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasao kanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan nyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May isa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak yo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan nyo. Saan ka di? Oray sa anak abumaknang. Nulakat saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am. Dayawon ka. Iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman ak itikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo lang nga napintas? Nasaya at pa'y ti panagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ti panagpuspusok. Paypayso akon, Doris. Agbali na kun anasaya at iti padak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da amaya dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya't amay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga rod iti nalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya at ipagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag iti opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininawa ti opisina. Diyak kaya't timayadayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing laang? Doris, gapu iti kinasayaat mo. Nasursuro ka nga inayan. Sa anak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. At daawagan da iti mami, mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama? Wan iho. Amom. Agbalinton analatak ni Doris no yaramidam iti gallery na. Adun to ti mangraam ken kuana no agbalinton analatak a pintor. Day tama ti may sa kadagiti planok, mama. Ipaaramita kiti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asideg, sigurado asaan ton apumanaw iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapul asaan kami nga agsisina. Agawa ang nga rod nga isagana ti panagkalay sayo Uwan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin.
imanugot matan ni Doris. Oh, matlagayam. Anya pa'y ngay aramidam. Aggunay ka nga ruden. Tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Aggidan ti bunyag dagiti apukok ken ti kalaysayo ken ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jak ninamnama kastoy ti pagbanagag. Maikari ka nga minunay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayaten ka unay, Doris. Ay, ayatan ka man, Oliver.